Jadi istilah nadan gula para Arabu orang akabin ni kau tu sabar jaga aja. Sabar jaga aja, sabar jaga aja. Lah selamat, ia tak sabar tak jaga aja. Lah kasa pesa. Niki. Lah kasa pesa. Oh, malah biar mon sabar jaga aja. Tanjale jaga aja. Sab. Iko jaen lah sabar. Kita jarang orang ni kawan Arabu pada senpusan nah sejan gula guru makin numpak sepeda motor si asal yang ketat pah ngelosot makin tanang si asal nekuk tabun lagi pas besen sepeda motor saya teku jaring kadang mula pada tua guru tonton dan tanda ingki tonton dan tanda pangocak sebini todus lah ikhwah mak mon bilan mak teron nonton nama ingki kan jaring abenta kadang moi tamoyan man nyaman atau kar dibudit terutama mau nang ke parlo ngasteteh buang menoloh selake pusing sebini pusing selake pusing senyari besi sebini pusing berkata ngangkui beda ngapa doer nai beri napa kiai na do rumah ari berempah pangak nikah kedua pasal laki bang ngocah wale saya noman korang le wa kopi nanu mula menurut itu jual ngaruh bada pengalaman sip mun gula mana di warna sorota minta ke dapur jangan ki pakai bajar na berempah anu kiai korang anu minta tibi kok kemarin pakun kiri marin jadi ning lo ada gula koro karena tapi tinggi kaki orang ni kamu narpuk menang bila se Maria kau tu narpuk salah puru pada cinta kasih sayang menarpuk menang tak ada cinta kasih sayang menarpuk salah narpuk kalah beda cinta kasih sayang. Coba mau natukar bang ngocah, keyboard gula salah, poncak ceng lenceng, tak lemari. Naro, wajah orang kau benilakin wajah pekelo. Mau nitabang lenceng ke gua? Ya tin, nak ya letikal bon, gula salah bon. Jadi kan lagi. Tapi meni masalah prinsip, mon masalah prinsip pamare patojo. Kau tu pada tindakan contoh Ibrina sebini selingkuh tangki ke sebini selingkuh lu kalau dengar ke mun reng laki selingkuh ke di mana reng laki selingkuh dah aro lu dengar ke are malaro mare ding lo are muli ko pun kalba bakal dah iya bo ini ngakin, reng lake nikahnya maselingkuh, mon burleburan ben bini noreng, takut. Mon reng lake nembian burleburan ben bini noreng, aronya man selingkuh. Ngerti? Keng mon reng lake abini boleh, aro bini selingkuh. Lah. Oh, ba. Mian mah bekal ke gula jauh gula tak bini dua pok. Palang ria. Gula kun malan na teti monreng lake burleburan ban bini noreng. Aro berarti seling. Kau mana bini boleh bini seling. Kau bini boleh aro nyaman. Kek mentai di ngakira. Apal menolo. Monreng bini andi lake pakai burleburan ban reng lake. Bagus jadi laki na orang maupun jadi tak andi bini selingkuh. Kenapa? Jadi laki. Ini mana ada orang yang andi laki dua? Coba pikir. Mana roh? Gula mata keberadaan. Jadi sianya maselingkuh, perselingkuhan itu monreng lake, andi bini, burleburan ben bini noreng, aro melanggar.
melanggar syariat, nggak boleh. Nah, jadi siapa teti carok, ngerti ya? Tapi munreng laki abini boleh harus bini selingkuh, harus nyaman abini, paham? Wes, munreng bini lah andi laki, paski apa pacaran benreng laki, pekus laki jadi laki orang, otak berjomblo jadi selingkuh. Kenapa? Karena tak ada ring bini oleh andi laki lebih disetum.